ole tuna hian in news nga inom tak tak kan riak hodona ama sabera chuan MNF in Mizoram Police musita kan Chief Minister Pulal Duoma anpua ti chuan in Congress thalai le NSUI Mizoram ten Education Minister hi bang turin an phut boka tin MNF in Arm Branch Departmental Promotion exam na a thil fel lo tak a omni in an sheboka ti chuan in Central YMLA Mizoram Police ten ILP nei lo vai mi sang khat somruk panga lai an muchua kani tam khop mai tin MP in thanlom tura pusilal ro sanga ading to don lo what ye hey question mark aron damo heng te hi kan riek ho don ani anga inom viawang ole ama sabera chuan MNF in Mizoram Police musita Chief Minister an pu ani he hi kan siaranga kan riek hawang he thu hi vo in March ni som pathum sang ni som ni palia an chua ni om tak ania hei a data in zia kamo kan siarange Mizo National Front chuan Chief Minister Pulal Duoma chu Mizoram Police musita an pua MNF chuan police te chu ramta na nun hlan ngam ho tu te thupek anga huaisen thin te an ni ti chu an ngai dan ani thu a soi hemi MNF ina an ron ngai dan hi chu MNF chuan police te chu ramta na nun hlan ngam an ti hi chu dikkatia ho tu te thupek anga huaisen thin te an ni ti chu an ngai dan ani thu an soi ati po hi kipon adikkatia ni tingan riek zelang MNF chuan assembly budget session nei mek ni som pakhat March ni som pakhat sang ni som ni pali a kan Chief Minister zom takin kan police huaisen tak tak thi huama Assam police po kap ngam tu te police huaisen tak tak hi dikkatia thi huama Assam police po kap ngam tu te ati hi an ron ti hi adikkati boka heng te hi musit taka kudvung berbur ke vung berbur anga achua mai te rintlak omlo ang maya kan pasal thate achua hi an achua mai hi apui kan ti hemi hi chu kachiar jela karon ria kang nakina Chief Minister thu soi hi Mizoram Police te musit na le achang tu minister ngei po ada niam na MNF chuan angaya hei chu karin lo danin thilan ron ti dai mai Chief Minister in Mizoram a musit Mizoram Police a musit thu ringot an ron ti dona mokaron ti dewa amaro chu achang tu minister puke sap danga ada niam na MNF chuan kan ngai an ron ti ke umeya hela hi chu an thuak a tha khati khop mai an thana lam mu pui lova an zinga mitlem te din mun an zawaya din mun ang maya Mizoram ro rel na sang bera a soi chuak du hi apoi kan ti tak zeta hei chu MNF thlir na tlang atanga han thlir pui chuanin thil om takania amaro chu nakina karon ria kang hei hi kan police zong deuh tho te hi ramta na nun hlan ngam an ni ti le an ho tu te thupek anga huaisen thin an ni ti hi MNF ngai dan ani antia ole tuna kan ria kang kan Chief Minister Pulal Duoma khan kut vung berbur ke vung berbur tia asoi kha kan police te amusit ani amusit lawani ti kha keichon in koron soidon lawa amaro chu khami kut vung berbur ke vung berbur aron soina context akha kha apoimo ta chuania du chuanin kut vung berbur ke vung berbur ti lai te chau kha kan la chuak theya kan khel rep theyani amaro chu khami kut vung berbur ke vung berbur ti aron soitumna le khami aron soima a le asoi nuwa atu soi zong ka han ngai to chuanin atu soi pokha kan Chief Minister thu soi pokha Chief Minister thirna tlang atanga han thlir pui chuanin a om thawani kan Chief Minister ngai dana chuanin IR battalion te kha din kha atu lo khop maya tin kan Chief Minister ngai dan dang le a chuanin police te zirtir tu te poniang khang te kha e mani du sak zong thun theina rem chang le rem khatianga thun na tur ang khanin kan Chief Minister khan soyani khatiang zong a soi nuwa khanin a punchline ve deuh tur le a hit ber mai social media polar view kut vung berbur ke vung berbur ti kha a soya khami kha a context sa chunia tuna kut vung berbur ke vung berbur khami lai te chau kha la chuakin Mizoram Police te ya musit le ani khatiang zong po khanin lapo nila a om thawani tuna MNF thuron so hi chumo kha an thlir na tlang atang kha chuan an dik ve a kan thlir pui thiam dan khani to mai ti chuanin MNF chuan hetianga namdang te po in min zuam theina tura kan police te a chuan che zonga a soi hi poi kan ti a hetiang thu hi soinon to lo turin kan Chief Minister hi kan ngen ani an ti bok ani kan Chief Minister chuan in lo en ve ngein ka ringa engtin tak lo dong song ang mo ole
tuna news dang kan riak leang congress thalai le NSUI ten education minister bang turin phut hemi minister te bang tura phut hi chu e sarkar ma sa po khanin ka shet swalo chonin ZPM te po khanin MNF ministry MNF an roi tu te po kha tu te mani kha chu bang tur kha chonin an phut thin ni kha chonin ka ria hemi hi chu political game vedeu niin kangai ve top maya hetiangan ronti hi chu achan chu bang tur chon an phut theiani amaro chu aban lo mel tikha ke ma ngai dana chon ron om phota imponi se kan chiranga kan ria kang hepoi march ni som pathum thawania Mizoram Pradesh Youth Congress Committee le National Students Union of India chuan MBSC in kumin sang ni som ni pali HSLC exam abuat saya social science subject a zona thren khat put rungei ni a hriat awanga HSLC exam be mek tu zirlai tam tak rilru she omle GI takin an om an tia poyan tin an leina ti an soyani education minister chu bang turin an phut bok tap mai ni he thil thleng awanga har satna tuar tu zirlai te thamuan na thule zirlai te torna awanga poiti na thu kam khatma education minister in ala soimi lo tin makanti thuan soibokani kan siar zelang Assembly budget session nei meka HSLC exam zo na put runinge ya an hriat awanga Education Minister Dr. Vanal thana statement ngun takin an zir chiang an tia he thil thleng duom lo tak awanga achang tu minister berin mo phurna langam lawa mo phurna la ka hne ka filim na tur le mai phi fai na tur zonga ataka thok tu zok te tortir tum zonga ma ala hian minister ni atlin lo zia atilang chiang le a kan ngaya MBSC dan malpractices ek sangkhat zakwa somkwa omreng laya dan pa ngai pela ati sual tu niya ngai aizol o hi FIRT vel khani manga jail thleng tantir ani hi hriat thiam harsa kan ti bokani anti ani congress thalai le zirlai pol chuan education minister chu bang tura phutin engkima mo phur tu tur berangai education minister in amo phurna langam lova midang tortir zonga ma ala hian hun lo lakal zel tura zirtir tu te tan exam question siam le exam kai hnoya tho ho na ati chiat a hla oma Mizoram zirnakal zel tura po ngong thalo tak anei a hlawa education minister ni na hian lalna le thu nei na ringot akeng lo ti hria a tun huna thil du om lo tak thleng awanga atur tu zirlai te hnem na le thamuan na thu chhuwa statement siam ngei turin kan phuta amo phurna ani ti pom ngama education department changtu minister ani angeya bang ngei turin kan phuta ni anti pokani he chu tira ka soito ang khanin tute party po hianin ZPM pon banglawa MNF pon banglaw congress pon banglawa BJP po yun banglaw in kasya he hi chu keini mi pui pangai common man ina kan lo hre thiam vedan chonin politics game kha ani ve mai khanin kan lo hre thina hemi Mizoram Pradesh Youth Congress Committee le National Students Union of India thirna tlang atanga han thir chonin tuna an thu soi zong zong pokhi adik vekani khami kha an thir na tlang atanga han thir pui chonin a omoi ngoi tuna a thuan ron chho the khania a minister ania a lu berania department changtu ania chuwa chonin mo phurngam turani khami kha a om viau mai ti chonin doctor ma thana a thlir na tlang atangin han thlir pui leila ani education minister ania education department chawlo po higher technical te heta information lampang te po a kop boka ti chuanin board exam question set chungchanga khanin zirtir turin om tak tak ningei tura an ngai te po kha an ruai ve chuanin karinga doctor ma thana po kha ngai thadeu te po na lo om ve thei ani a hriat pui lo te po khan thil te po kha lo thleng ve thei chu wang chuanin doctor ma thanan doctor ma thana ngai dana chuanin mo phurna kalanga ati sual tu hi le hetianga lo ti tu hi ati sual tu te ka ti kha chu kan soi thei om lawa hetianga lo ti tu hi kan chui chu anga dan angin action kan lang kha doctor ma thana thirna te po ani mai theia kan zel din vel ani chu nei chu news thiar pa han riak khani ta ti chuanin Mizoram Pradesh Youth Congress Committee le National Students Union of India ina an thirna tlang atangan thira Dr. Ma thana statement an zir chian nuwa an thuron so hi chu a om khati pui ngoi ngoya tin Dr. Ma thana na hetianga action la le hetianga thila kal pui dan le a statement siam te pokhi a thlir na tlanga tang kan thlir pui chuanin a om vele hlir hi thawani
kha kha mi puite khanin in ngai dan kharon comment ula ngai dan in nei theu ka ringa hetiang news lodon son dan te po kha in nei ve theu ka ringa ke chuanin tian ka chira ka ria ka engma ka conclude don lawa kha an thlir na tlang anga ka rin ang ha karon zel din kha ani a mi puite po kha ni nge in ngai dan anga inom thin khop mai tiang news mo tin MNF in Arm Branch Departmental Promotion exam na thil fel lo tak om ni an hrian tia MNF chon sub inspector Aizol Branch lama departmental promotion exam neya thil fel lo tak om nia an hria thu soin practical exam lai ti ngai na shelo le ti sual na sa te hlan kai zo ka an tanga yo silai thia dar ngai na shemi lo le parat command po ti sual chiang board officer te hial po in an shil chop te po an tling zok ta ni an soya Sorkar thar noya exam masak per hi a thatok lo hle nia an hria thu soin tling le tha tam tak an omlaya veng him na thok tu tur ber te indu sakna uchuak taka manga ZPM Sorkar in Home Department aswasam tamai chu MNF party chuan poeti tak zeta practical le written an exam na hi video a cover vek a niin ennon le vek turin MNF chuan an phutani ati zong khani dewin ka she hemi MNF thuron so hi chu hei ka sheve lo ani chu wang chonin a shezok inom don ti ka shia comment section a khanim niron shil ula hemi exam chungchang he shedeu deu te point lo omei theya in mail sheet te in chhian te exam te pon lo vele nol thei chu wang chonin ka comment thui lo anga comment vak tur ka shelawa a topic a hi sheet chian vak lo chonin han comment vak ngai na hi ka shelawa chu wang chon hemi hi chu news te han in develop chole zel se kan ron riak le zo khang o ti chon in central YML Mizoram police in ILP nei lo mi vai sang khat somruk pangan mu chuak he hi chu dan bo chian na nian mu chua te hin tin nge an thon ki le dong en tin ngen ti dong shelawa engpo ni se aniu si tu ka chiar lawanga hemi a figure hi sang khat somruk pa hi chu tam khop maya zana hianin aizol khopui chunga hianin motor ani emo bike ani emo han tlan kualula ani lo pon han wak kual vel mai ulamo alto tereute Assam registration number an tlan kual vak mai ni he de hen durtanga te chan mari zarkot bazar bungkon an tam mai tin zingkara ka thian pa hian a status aron post thina vai chuti za chon niluman ai mek thi ron ti thina kan wi za thei khopa ani po han vai tamati vengang turani Mizoram amo ti chuanin hei central YML police ten ma an han la ILP nei lo mi sang vai sang khat somruk pangan han mu chua kania amak po ka tilawea an tam zanria henan an tam an motor himo aizol khopui tho atlang ko wak district dang chu ka shelawa district dang apo khana om mai thei ani hei hi chu a thalo khop mai Assam registration number nei hi aizol khope hen tlang kol na sani o zana hian tisonin MP in than lom tura pusila ro sang he ding to don lo anan tia ading to don lo nia lan na chan chu mi fel thale thiam jok te kianin an ho tu te hna chol adil ti asoi hetianga ril rupu thei mishing shim hi chu an fak om ka tia ke ni chu ke ni aya tha mi fel thiam jok te kan kian ange hetianga ati thei hi tha ka ti kan share zel potang March ni som pakhat dei ni to ni hi voi ni som pathumania sang ni som ni pali thotan ni khan mi zon ham run chung in khom nei ania hun ni na pusila ro sang a chon thu soin MP in thlan ma chon tura ril ru fim tak puwa ngai to na thar man a tu hle ti esoya central politics thlirin BJP NDA thoma lian hlea ma an son zela an mani phei chon seat zali don an lak the an in be se hial ti soin in than puan ani mahian Citizenship Amendment Act hi rules an peifel thokhat to awangin implement ngei an tum ni na langa zoram mi puite an ril ru siam fel lok turin angen bok hei chun implement to pusila ro sang chuan Parliament House a BJP NDA te chuan an du ang bil siamin an pass pop mai thin nia soin hei hi chu keipo hetiang hi kalo mu ve dan chi ani Manipur chungchanga thu soina hun an pe ve du lova an zo na po an chang ngai lowa
NDA meeting a po thu soi na hun an pe du lo ni na soya va set ve hi chu all party meeting a thu soi ve po enga ma an ngai lo ti an ngai lo ni na soi bo ka ni zom man va om lo ve NDA chu te de me mi zong kha o heta hen thil lo om bel Lok Sabha MP a an hun chungin state sarkar thilba ka state le mimal harsan na tam tak an boi pui ve thina in biak po na le in kal po na te chu angai poi mo hle ti soin ram ria in biak po na thalo chung chang po malak mek ani party ram le nam le mi pui ta na thei to pal no chu ve na hun har sa le khir tak tak an pal tlang fowa MP in than lawom tura mi fel tha le thiam jok te kianin an ho tu te hna chol adil ti a soibok hi MNF holam pang ho tu te hian in he chol dil na hi an lo pom sak donem nge ni an pom sak don lo I lo thlirang aka tu na kan ti thei om chun chu ani he website thar mai pol mai pol beng varnan ti nia mu chuak lo maya an beng avar pha khop mai khang news te kha tu tu makaron react thei ani angai nom hlom khop maya hemi MNF ina kan chief minister musita an pu te po hi an thlirna tlang atang te le kan chief minister ina athu soi context le chief minister thlirna tlang atang te kha chuanin adik thei ve ve a tin Mizoram Pradesh Youth Congress Committee le National Students Union of India ina kan education minister Dr. Vanal thana bang tura an phut na chan hi an mani thirna tlang atanga han thir pui chuanin adikle vek mai ni tin Dr. Ma thana malak dan te po hi a thirna atlang atanga han thir pui chuanin adik vele thawa kha thil om thei ania ti chuanin mi puite po khanin in ril ru te kha ron lei bua ula ka comment section a khan tongkam man te chu puitling ve so tane in ril ru thilom te kha ron lei bua ula ka comment section a khan ro puithin khop mai ale kha zong kha tu tuma news kan react thei te chu nia hetiang news react te po hi video ena han react ringot ai te po henin anuam ve a tero ti henin keima ka tong char chara thil kan soya ka ngai dan te ka soya comment section a in ngai dan te in ron soi ve po ka anuam thin hle mai in ti tiang ole he video henin soi sual te emo ti diglo te emo kalo neipal ani chuanin in mi hria thiam na in mi ngai dam na ka dila ka ti diglo te kha chu comment section a hanin mi ron ti dik sak mai ula kalom viawang video le kan in mule thewanga thalai inia zule muamle rui thei thil zule drugs atanga ila fihli mani chuanin lola in thiar fihlim char la hei kini po pathian zara hetian la ka hen kan fihlim char kan kumatam tiela kan in chhir lo tiel ani chuwang chuanin kala upabik bia lo nia ke hi chuwang chuanin nangma ni rual pui in age group nangma ni level tok anga hetia advice karon pek cheu hi ngai poimo ro in chhir lawang zugle muamle zule drugsa kan hun le tha te kan ngai tuan te sena khatianga tlan vak ai chuan kum somni chawa hian mo thil thar zir na saro tun tha hemi hi ka thiamang thalea chumi chu ka zir leang engline po tiula football ani mo beautician po niula zaimi po niula musician po niula lekha zirmi po niula khatia khanin hemi thla hianin ni khat ang hianin tisu achan chu ni khat hi chu thil thar zir belnan hianin arei lo lutuk chuai chuanin thlakhat thlani thlathum project te in siamula hemi hun chung hian hemi ka thiamanga hemi lekha bu hi ka chiar zawanga hemi hi ka tianga gym ka kalanga khatiang khanin in hun le in ngai to na kha khatiang kal tir te ro achan chu in upatial ti langa in chhir lawang ti kha free advice ani chu ale video le kan in mule theu don ni